Wala kiong sa kuno-kunuro kini baru kini banpau sa kapatay manadu kasni kebalingkong kibalayang bagkegerent mak yang mereka VPP kali kebalingkong kebawan yang kagiat Boleh lah. One. Excuse. Milai. Pak Sharman dia. Ubah. Ai. Kila pendam mo. Nadu mentah kasni ulung pendang unlong biang ujung pi unlong biang ujunga bakun nyailong biang ujung kapateng ujung tajai penreu. Aku dari kapor ningkong kaburom sublai di umat ibajau kijimpai penut kar arsmi kejinsatlan arpo teli kidrip milayo ya kajungjok kilo pendam kim pendam hana gerentek kim pendam hana honoru kim pendam hapi upai pak Basilung Kerjaan Jong Kegerentek Foundation tanggal kawai Mexico Along bukan dirinya le
nadu kasih beningkong kam dai kesungi lalu bi tanghangi ngatarai pila yang berkendau marlai keti yang belum domtat mila dabia nomor kini kita syong tai kimteng makin kain lalu hapan yapo nak tahdang mau makin pendam api pada ngenumlan malu kita kibala tersyang apa ya kali kesini wala ki ong sakuno kunuru kini baru kini banpau sa perkai manadu kasih keberengkong kibala yang berkegerent map yang mereka VPP kali keberengkong kebawan yang kagiat kabar kiseng barang nadu ke KSU nadu ka Hito nadu ka HYC nadu kiseng bakar ladang nama panjang pertenggut map yang kenrei barok le dan pi hari ini kirang basyong kibalawan hungin kikin hun nya kalisor berkapsor MC toda bat barok kiseng samla kiriu shimet kilong kumi kilong pa bat ngindai bangklat ia kini kilong kumi ibak sebagai macam pun don kawan menunggutin ngam tangan harus kata mas dia antai rutras ni kadok kam tangan wetan kam insem dari mas nyo ya ka city bagi latar ya ka agreement jong lumpong dan mas ngo bat kejingkan ngam syuk kadok Berintang kawin dan juga orang jadi sasisen. Kapung niam nilasai yang kaskam kebesyal kai bahama. Kajinya kikam tu kikam syukur kikam mandi di dalam yang kapung niam hantai kadai kebangi nilasai siapa. Berkajinya kun jungi kadai betang yu lumpung dan minta nilala berpensangai ya katai nilajong. Nak gerintek nilai job limbak tingkat syam rapa jumbaro mereka udak tinggali ubahek minta kalau ya katakan jaka kemat kabak kita mut bandia cakmat udak tinggali yang ajai berulah atau pimpediang ni pimpediang ladang pimpediang hidai banteng yang kene ya kun tinggal om don hok mano ban mi sisni ban om ban pimpediang yang kata spa kita Om Don Hok tang kawai ke distrik ban pediang ya kata. Om Don Hok tang ka Ribhoy tang ka Upis Kasil tang ka West Jendia ka West Kasil ban pediang ya kata kajak khamat hakari ban kejai penreu. Kani ka rai sung pai pa ladak pediang unsak pediang pai pa. Ladang pediang kin mau bha ngaspa ban ong ka arbu kani ka ne kawai kamat ka ba pihak ban sim ya kara. Tangkata nakaliang junga Lesing sami yang manjar tentang iwe bangai kulai map ladang adam sulit yang meruk ibang amla manjar tentang ekopor sasisen nasibuah panong ngirinya pertah jam ba ngelonga nila job pertama pi ulung pokdeng laisen laiwat Nila job, Nila job, Nila job, Kublai sibun nadu mentakas ni kini kibasyong sekretariat kendai hak panyo iyaka jing kublai bawa pila pendam ru ngin namai kublai yapi nomor bau dan yap nila yap kendai upai pak dengan jinting di upai pak pemerintah pila pendam dengan jinting tot upai pak Batang kawai ngayu iunta jing ya teli kaladon kajai penting. Iya kita ki info selamat ki pembuat ya jing teli. Ki kruing ki baar lain only le. Jing teli mentah nilai iya kajai penting. Yalang makinang na isakmat nginbut mengi kisamna ngin kendang baik dia kini kiru arsap kiru mentu ibadi ya kali kajai penreu sisin kasni ngin penhab baik
bagin penjar baik balap yai hasoi yang try plan don jaka hakno de pa mai kulai sido Te nakaliang nadungi hari ka por kamutan gidon ni nakaliang ka women's wing bat ka youth wing jong ka VP ningkong so banai kublay bat ko burong kalet show blay try kena bat ni kay baro kay kajingdor kat jong kublay nong bu nong thau jungi te kani ka por kamutan ngaso banai kajing kublay ka pekerpang na kamuta ka Green Tech Foundation kiba yang ban pedebet teriang ban yakun persya banum ailat ya ke sokar ban ya ke company kipanabar ban rung hapo ulung pundeng lali ban muslia ya ke maryang boro hi kawai kabodang nanti ban hakaju kapor kabamta ai kubleiru ya kipat ba nong song kiblai don rengkat ban ai ya ke jingkersan kiblai wan hangni po madan malgi Kibala yang kerja lingba ki social media ban persya ban mi ban persya lingba ka jingle jong kani ka sarkar ban ai jagai taki company nam taw ni ulung pengdeng bat kham tame lingba ki jingduai bat ka jinget how play track kenal bat kani kala peni hakani kasni kemonta bat kasni kalong kasni kaba kabajok namta ka Green Tech Foundation dahili ka po kamunta so manay panbukok pulong yakni di members jo ka Green Tech Foundation na kani ka po kamunta bat kantang ru yakni tulong kubi lang kani ka po kamunta kali ka siki ka baki kila pendamon da ka jingkok kila ini kan yang bani bat hadu sipau sispa arpa senam ada don kanu sedang ban penjat ulung pengdang kana yang di sini ke bangin yukon ha dakan orang ngomong Laisin lewat Islam beliau Rigasi Islam long live Rigasi long live Jiria long live Jiria long live Jiria mah ini pot hot di Salman mah anak tu soalnya Dev itu yang mau tuh pelat jepit anak-anak sendiri ini kok iya anak iya sama kok sudah dah jam volunteers oh biar Impulih itu ke sini. Di Katkum Kashiti Kabinglio Pariangyam Sashi Singh, my Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department, Halor Kaphang, Development, Operation and Maintenance of Orchid Lake Resort located at Umiya Tripoi District to a 5-star luxury resort under DPFOT mode on PPP, Kami Kadikarai, Jakarta Tourism Department. That the Lone Pondeng Island, measuring 36 acres,
is excluded from the concession agreement dated 25th Feb 2026. And the agreement will be suitably amended to incorporate this decision in due course. This has the approval of the competent authority, Kapla Pha Shangi, the Joint Secretary to the Government of Meghalaya. So si upad ba ubak slay ubawan nyam sa hospital menen ars ngilay sngi ubawan kerpat yang ba subha bamno ti hakabashay nadu na hospital ngatulot kumbatulot nomor ngampua ban syukur hospital bangabam ki upad ba pinang sosi sebar ngam semla bam bat menta ngan pediang da kajing khoj bat kajing kluj musim ban nadu menta kasngi ngan sedang ban bamno. Come. Hari ni kapor ka pemerintah ngikuat man tip sapi yapi kamtam upat ba jongka riba kacak beri brokoi di nakaliang kejungiru mas nyo jengtip ba kasarkar kala weng bat kala pendam no ya kani ka agreement habidei bat kati ka umyam hang thi habidei bat ulum pongdeng den kong nang syap ngaso ban ai kublei bat kaburom hi kale cha ublei trai kan rat bat kamtam ngaso ban ai kublei kerpang ya ka GTF ka Green Tech Foundation lingba u Sharman lingba u General Secretary bat lingba u walam kupar nongsit bat ki khot ki members ki jongka ki bala yang terang bat ban pet hi terang ya ka sarkar bat ya ka company ka banaba ki banabar ki badon ya kata ka jingtumu ki mut bandrung ban le business sang ti apo lumpong deng de nakaliang ka jongi kani ka por kani ka mit ka pamta idon hang ni po madan malki mane nakaliang VP Youth Wing ring lawan Shaw yo Sharman nang tenapo Woodland Hospital bat ila yo banwan ha kani ka jaka hang ni po madan malki ban ya don lang ban kemen lang namar ba nadu ba sedang nakaliang ka jungi ring lai don rengkat bat kani ka Green Tech Foundation bat hadu ka bakut hiru ni don rengkat komni hi namar play ni sungtu ba ka jingtli ka long ka bor bat mentang sing la yo ya kata ka jingjob ban suban ai khublei ru ya ki pat ba jong ka perinu trap di brokawai namar ba lingba ka jingdon ka jongki lingba ka jingwan a jing kersan ai mensim ka jongki hang de po madan malki bat kumju ru ha ki social media nilai i ki jing persha jong ki pat ba ai ki jing persha bat ki jing bu jing dwai jong ki pat ba ya kini ki members jong ka Green Tech Foundation kani hi kelas 6 so bat kani hi ni smutu ba ka de hi kapor national debt kapor ka ba ublei uladang kat bat kari khasi ki jong bat nakaliang ka VP ki jong iru nginum pat song khan ngin yai budien ya kani ka mat wala ka sarkaru kala penpana kala ada ka jingtho so Green Tech Foundation kani ka mit ka menta bakala pendam no ya kala excluded no ya kani ka kam ka badon jingtho ban ai wa kita company ki panabar ya uti ulum pongdeng bat nakaliang jungi ngin yai budien ya kani ka menta bat fismu thu hi ba ka sarkar hi kalong desperate ba habidei bat uni lumpong deng te fismu thu hi habidei ba kani ka menta ban nakaliang ka jungi nginum song that ngin yai budien habidei bat kani ka menta